umusozi w'amasengesho, umusozi w'ibisubizo, ubuvumo n'andi mazina menshi atandukanye. Ujya ubyumva maze ukagira amatsiko. Niyo cyatumye ugasusuruko nk'aka akazuba karashe twafashe kamera zacu maze twerekeza ku musozi Bawureni. Benshi bavuga ko bawuzamuka maze bakamanukana ibisubizo bakaganira n'Imana. Turagushuje we tugiye kubana muri iki kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe na Ephraim Ngendo. Ukinjira mu nkengero z'uyu musozi uhura n'abantu batandukanye bawuzamuka abandi bawumanuka. Ukinjira hagati muri uyu musozi utangira kumva amajwi y'abantu basenga mu ndimi zitandukanye. Dore bamwe mu twasanze twaganiriye. Mukomere. Meze neza. Makuru neza. Shana neza turashima Imana natwe. Muri umusozi uyu munsi. Yego. So n'umusozi bita Bawureni. Umusozi ubwiza nyene bw'Imana. Okay, mwatangira mwebwira abantu badukurikiye rero hanyuma dukomeza ikiganiro. Ego. Ku mazina nitwa Faustin Nziko ruriho. Ego. Sanzwe mva mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo uyu munsi ndaha muri Zambia kumvo z'Imana nyine. Amen. Yes. Turasanze ku musozi Bawureni rero. Ego. Mwaje turi. Mwaje gusenga. Twaje kubonana n'Imana kuko hari itandukaniro nyene byahari amashengero wacu no kuba ku musozi rero. Ni ile tandukanizo reba ko gusengera mu nsengero se no kuba umuntu yazamuka umusozi akamfata igihe kinini akaza gusengera ku musozi. Ni kuvuga ko itandukaniro koko rirahari. Itandukaniro rirahari kuko turavye nk'ubuzima Eliya yarabayeho. Eliya usomye hariya mu bami ba mbere igice cya 18 Bibiliya ivuga ngo abwira abakamenyi bose baze bahuriye ku musozi Karumeli. Rero ushawumva ko hari hibanga yarazi kuvyerekanye n'umusozi. Ikindi kintu naco ubona uvuga ko nawe ni nka Kristo Yesu. Yesu bwiwe hari ukuntu Bibiliya ivuga ngo yaduze igisozi kirekire adugana n'abigisha bati yaduganye na bose, yaduganye n'abigishwa yakunda cyane batatu. Hanyuma itandukanyije nye twashaka uduhitandukanyije riri ku musozi no ku umuntu asengera mu rusengero ntabwo Imana yamwumva. Yes, ni kuvuga ko gusengera mu rusengero Imana irakumva kandi irakumva cyane. Mugabo gutera intambwe nawe ukaduga ku wundi musozi nibanga rimewe n'abantu bake, ariko mu by'ukuri ibanga ry'umusozi uraganira n'Imana, Imana ikakuganiriza mu by'ukuri ukumva ugasubira aho no kwita wo mukiya, kuko burya mu ikoraniro tuba turi benshi, ni ibintu by'ikiryoha bya rusange, ariko ugiye ahantu mu ishyamba uduzana ku musozi harimo kwitanga nyine kubwa. Ikindi kintu naco ni ahantu koko Imana ikunze kubonanira n'abantu bayo mu buryo bwagutse cyane, kuko ni ahantu urumva wavuye mu kivunga wavuye mu bandi. Nico numva novuga itandukaniro rihari ryo gusengera muri eglise no gusengera ku musozi. Ugira nk'igihe ukaza hano nabonye waje na groupe, ariko hajyagira igihe ushobora kuza ukinjira nko mu ishyamba hano mu buvumo ukaba ushobora gusenga amasengesho umunsi umwe n'isi ibiri wenyine. Ni kuvuga ko uyu munsi twaje nka groupe nivyo nka eglise Elohim. Rero mugabo ariko ucubona ko hari ikintu twatawe kuvyerekeranye no ku musozi. Nitwaje nkuko dusanzwe tugira amakoraniro asanzwe. Oya, hari itandukaniro rindi, hari n'ivyo duhindurako yo ku musozi. Yes. Ni kuvuga ko
Kristo Yesu ubwiwe yazinduka kuvuga ubutumwa yayirirwa hariya mu kiyaya akiza abagwayi ariko kenshi Yesu Kristo kuva ahereye kuvuga ubutumwa muri ino myaka 3 ko Yesu yamaze imyaka 33 ni kuvuga rero yuko iyi myaka 3 amaze gutoranya atanguye guhamagara abantu atanguye kugenda akiza abagwayi atanguye kugenda akora ibidasanzwe ntiyaraye mu bira kenshi no yarara ku musozi ku buryo abigishwa biwe bamubaza ati hariho umuntu yigeze gukiza amukijije baca baravuga ati ko twari twasenze bikanka ko twari twasenze mu buhinga bwose ashabwa ati bene ujya nakugwamo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha none kuvuga ko rero iyo nje nkamara iminsi 2 hari ukundi kuntu nyene mba nkeneye kumenya Musozi turawurira. Murakoze cyane. Umeze mute se? Turaho turashima umwami Yesu. Twongeye turabonanye. Haciye. Mushumba rero n'abantu bake bashobora kubafatanya nk'akanya nk'aka bakurira umusozi bakaza gusenga. Hanyuma niriye tandukanyirizo ryo kurira umusozi mukava mu rusengero cyangwa mu mazu mukinjira ishyamba mukaza gusengera mu ishyamba. Bo itandukaniro rirahari kandi rinini kuko iyo wazamutse umusozi uba wasize abantu n'utuntu n'ibintu bishobora kugukura mu bihe urimo. Icyo gihe bivuga ngo uba uri kumwe na data wenyine, uba uri kumwe n'Imana yonyine. Iyo uri ku musozi rero bituma umaneginga kubana nayo ukamarana igihe kirambye nayo muganira. Itandukaniro ryo mu rusengero n'itandukanye ryo mu musozi yaba ari iri. Itandukaniro ryo mu rusengero haba harimo abantu benshi batandukanye, navuga ko biba bimeze nkaho donc udashobora kwihererana n'Imana wenyine kugira ngo ugire ibyo uyibwira wihereranye nayo. Ariko iyo uri ku musozi ushobora kwihererana n'Imana mukagirana ikiganiro ukayisaba ibyo wumva ugomba kuyisaba nta kikurangaza. Iryo rero niryo tandukaniro. Niyo mpamvu nureba no mu batubanjirije ba Mose ndetse na Yesu ku giti cye yarazamukaga akurira umusozi akihererana na se. Ubwo rero ibyo dukora kugira ngo natwe dushobore kugira kuri ziriya mbaraga, dushobore kugira amavuta n'imbaraga bidushoboza gutsinda ibigeragezo n'intambara byo muri iminsi ya nyuma. Bari nturebe ku isaha uyihorere yirengagize, isaha ikomeze ikora ibyayo natwe dukora ibyacu. Isaha nigera turasubira ku icumi, ariko uyu mwanya wahaye Imana uwuha agaciro, kandi n'utawuha agaciro ukabona ko ari ibisanzwe, ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ari ibisanzwe. Urumva bene data, nidusoza tugiye gusoza uriya mubyeyi turaza kumusengera ari hagati yacu. Rwa ruziga hano no mukozi Imana yadushyiriye aha ngaha turaruzenguruka. Uriya mubyeyi uriya turashaka kuza kumusengera Imana, ubundi Imana yikorera ibyayo. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Bagira umurongo wa 9, nta ubizi ahari aho Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntigire gute ntiturimbure. Umurongo wa 10, Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura ireka ibyago yari yabageneye ntiyagira gute ntiyabibateza. Kwakira neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Aba bantu b'Nineve aba bantu ngo bari bakabije ibyaha byabo byari ngo bikabije, ngo birazamuka bigera imbere y'Imana.
Imana irangije ibona ko nubwo bakabije ubugome, nubwo bakabije gusayisha, Imana ibona ko nabo ibakunda. Haleluya. Burya Imana iragukunda nubwo uri umunyabyaha. Imana iragukunda nubwo ukora ibyangwa n'amaso yayo, ariko Imana yigira gute? Iragukunda. Ntabwo Imana ishobora kureka kugukunda nk'uko umubyeyi adashobora kwanga umwana we yibyariye, ni nako Imana idashobora kwanga umuntu wayo. Imana yacu idufashe, Imana iturengere. Aba bantu ngira bitegereza, isanga barakabije gukora ibyangwa n'amaso yayo, isanga barakabije gusayisha no gukora ibyaha. Irangije ibatumaho, ireba ishakisha hirya no hino, ishakisha umuntu yabatumaho kugira ngo nibumvira ibakize. Irangije ituma uwo bita nde? Yona. Yona ngiramutoranya iramuhamagara, kuko yari imaze kwitegereza umutima wa Yona, isanga kumutuma byagira ishingiro, isanga kumutuma ari cyo byahindura. Nkuko nawe yakwitegereje ikaguhamagara, ikakuzana mu itorero himu kugira ngo igukoreshe ibyo ishaka kugira gute? Gukora. Hari ibyo Imana ishaka gukora. Kugira ngo rero intego y'Imana yigereho, nuko yaguhamagaye ikakuzana mu itorero kugira ngo ube igikoresho cyayo igukoreshe. Imana idufashe. Irangije itoranya umukozi wayo bita Yona. Yona ngo Imana ikimubwira ko igiye kumutuma i Nineve, arangije Yona ngo agira agahinda n'umubabaro. Aravuga ngo njyewe nkurikije abantu b'i Nineve, amakosa bagira n'ibyaha bakora n'ibicumuro byabo, kandi ngo bakabikora nkana, si uko batazi yuko Imana iriho. Njyewe Yona ndumva ntajya kuburira bariya abantu b'i Nineve, ahubwo ibyaba byiza wabarimbura bagapfa, kuko njyewe ntabwo. Mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Komenti zanyu na share ni iby'agaciro kuri twebwe. Ubutaha tuzabatembereza ku yindi misozi itandukanye, harimo Zanimoni, Kafiwe n'ahandi. Naho ubutaha.